Wakati kuna jambo fulani limetokea, watu hawaulizi politicians, wanauliza scholars. Unaitwa professor so and so, kulikuwa na earthquake, ni nini kimetokea? Mtu anajibu. Kitu fulani accident imetokea, ni nini kimefanya? Wanalifaa tu watu ambao wana experience na historia. So ningetaka kumwambia ya kwamba tusikriticize kitu ambacho hatujui. Tusome BBI kabisa, tuielewe. Usikriticize kitu ambacho haujui. Na ningetaka kumwambia ya kwamba mimi nikiwa Professor Njoka, ninaheshimu our president a lot, kwa sababu alitupatia University ya Tharaka, anatupatia pesa ya kutengeneza Chuka University, alinipatia pesa ya kutengeneza barabara ya kwenda campus ya 1.3 billion inaitwa University Access Road. Kwa hivyo wezi nikasema wakati amepropose kitu na anataka watu waangalie amefanya makosa, ninamsupport. Tusome hiyo document, tumepatiwa nafasi ya kurekebisha kama itawezekana, lakini tusikimie hivi tukiassociate BBI na 2022. BBI itakuja iishe na tukuje hapa.